uJesu wayesengena etempelini waxosha bonke abathengisayo nabathengayo etempelini wakuqela amatafula Oh
15 kepha abapristi abakhulu nababhali bebona izimangaliso azenzayo nabantwana bamemeza ethempelini bethi Hosiyana kuyo indodana kaDavida bacasuka. 16 bathi kuye uyakuzwa lokhu abakushoyo laba nabo. uJesu wathi kubo yebo anizange nifunde yini ukuthi emlonyeni wezingane nowabancelayo uzilungisele indumiso na. Mas Jesu uma badala e compreende a batalha vai beber mesa, tem bem, aquilo vai ter. Porque você é o que fez, vai traçunga, aquilo vai ter. Porque quando vai capitalizar ali já ele se parou, aquilo vai ter. Uma gente não tem esse engano, não uma indumiso é a batalha da bandeira, aquilo vai ter. Não dá gosto uma branca do bandeira, aquilo vai ter. Não como a campo não me nakulumi quando não como vai para tomar, aquilo vai ter. Não mais nakulumi não como vai para tomar na já, aquilo vai ter. Sama sinapa noma sinikela kathina abantwana abafunda abathatha imfundiso abazali babo. Ngazizwa ukuthi umntwana bangafuzi umzali akafundisi uNkulunkulu yarong lapho. Ngoba mase silapha sikhuliswe sonke ngabazali kulo manje. Bese kusithi manje kakhulu mzali uthi manje uthanda ukuthi umntwana akabe sidaba kumbe besigebengu. Amen. Ukuthi indodana manje siwula manje abazali bayo abathokozi ngayo. Kulo manje. Indodana noma indodakazi kulo manje engahlakaniphanga phambi kwabazali bayo ingavezi izithelo ezibhale abazali ukuthi bamncome ukuthi lapha sakhulisa safundisa ngendlela eyiyo bayadangana bayatheneka ngakho. Amen. Kabajabuli kulo manje ngeke kuze bona akamntana bayenze njani sho abantu abawangeza so owamntana kanti bathini ngoba imfundiso le lokho ahamba ngakho bayisike ngamfundisa kona kulo manje. Amen. Uzucatshe umntwana enza kahle kuloba nje kodwa lo mntwana olokuzileyo kahle kuya kubona kwami abantwana bamabele kuza besila abantu okumele ngamhleli idundulu bese uyakubona ngokwami ke lokho. Amen. Ngoba njalo sokuthi manje sokumhleli idundulu kuloba nje kuyikuthi ukwenza kwakhe uyamtshengisa ukuthi umntwana lo kakhulu uphilile waphila ngakhona abazali bakhe bamkhulisa ngendlela right. Njengoba umntwana kulapho kwenza nje akuyazi ukuthi ampile yakala sign utumbe wasibe ngoni kilo manje so incwadi yathi ukuthi kasikhuliseni abantwana ngendlela eyiyo kodwa usule problem umuntu athi lepete abantwana phandle zeleka bathi bathi usizindoda ezokwenza idorobha. Amen. Abantwana besidlani besemzini kabantu. Amen. Befunda ngemakabani isikolo. Amen. Hayi indoda usizindoda ezokwenza bedorobha benga ngoba semzini kakhulu ngwani. Asipomta wabadala sewenzisana labantu nzima. Amen. Kanti umfazi athi sembaleka ni ngabese vela kankandela ayikho nje nami kwani ayikho nokwami ke lokho. Yabona kulo manje so nami ngathatha isikhathi ayibona ukuthi zizikacha ngizahlala phansi kulo manje ngitshela abazalwane bo Amen. Wakusemthetho ukuze uJesu Kristu ezofika phambi kaSimiyoni wakusemthethweni wesiko lamaJuda abenzela ukuthi ezokusiza abenzela okwesiko nakubo ukuthi kusemthethweni they must do it. Amen. Kungakho ithi incwadi yeBhayibheli Josepha ungamlahli uMaria umkakho ngoba lokhu kuthwele umoya ongcwele. Amen. uJosepha njengendoda yayinzalo kaDavida wayelenhloni ukuthi uzafika kanjani emdeleni wakubo nomfazi esithwele. Kade sikweni lakhe ukuthi umfazi ngeke uzohlangane naye ungakashadi naye. Amen. Kungakho wayeplan ukuthi ufuna ukumlahla kodwa izwi lathi kungamlahli ngoba lokhu kuthwele kuyini umoya ongcwele. Amen. Ithi incwadi yeBhayibheli xa uJosepha noMaria befika phambi kompristi uthi Simiyoni Nkosi sana
sumukisa lo mphefumulo wami ngawamehla amasayibona ividiyo zokayisa sefaka isignature ukuthi sesifa noma ngapha kaselandaba amen manje thina sayifaka isignature singaka mzulu yabona la ungayenzakala inkosi inthathe leso sikhathi ngisaphethe ithinga debhayibheli wamamkela kumgodi wabonga uNkulunkulu wathi Jehova sala sumukisa lo mphefumulo wami ngoba amehla amasayibona ividiyo zokayisrael yabona ukuthi ngingaphi mzukulu so ithinga debhayibheli basinanzeleleni ukuthi lokhu kusakwethu abantwana sibabusisa njalo amen ithinga debhayibheli uJakobe naye busisa abantu abakhe ubabusa ngezenzo zabo amen umntwana thina kasinawo amandla ukumbusisa njengoba silapha sizobonga isibuso sizoncedisa abazalwane abayehlelwe yini isibusiso amen sizobongisa abazalwane abayehlelwe yini isibusiso amen ukuzalwa kaJohane indumiso kabani kaZakaria bonke abakhalane naye sebezile inkosi emezele khona amen ngiyabisele Mungu angithi yenzobe esezele uJohane bonke abakhalane naye sebezile ukuthi inkosi imenzele isikhawu babuya bazomabaza ngithi amen bebongani bathi mayibonge inkosi ephezulu njani inamandla haleluya ngoba indaba yakho noJesu indaba yakho noJesu amen besathi mina abazali ngesazokuchumayela singathathi ithuba lokuchumayeza abazali ukubephenduke sibathethise amen abazali senganaka abafundisi abaningi ithuba lokuthi bechumayeza abantwana bakaNkulunkulu balipenda bethukana amen thola umzali basusa abazali phansi bafike phezulu bayehle bakhuluke bayehle bakhuluke abazali bagcina bengazwanga izwi likaNkulunkulu amen saqala umsebenzi esizengawo futhi ukuthi abazalwane abalapha ekhaya ulandela kahle abazalwane siyabhadala abazalwane njengoba baziyo sosiyete abanikela ngoba thesi sizabiza ibandla elalapha ekhaya amen
So isikhathi zenesi asingazibhalisela isikhathi salapha esikolweni siyashoda ngilebandela asenzeni masinya bazaba nokuthi kutholakale isikhathi ezinye
asithiseka ngaba umuntu lombulo ngalo madulo lo manje Amathenza isisonto kuba usebenza uthatha. Amathenza isisonto ayathatheka isikhoswayo. Hayi, kile manje. Ivesi eBhayibheli ithi bona omenyiweyo akamkhuli kulomemelezo. Kile manje. Hayi umuntu ekubiza ikima ukuthi uzohlakula. Eke uchaza ukuthi yena akwanza ukuhlakula. Anjo bazala. Levante. Uzalani uyayazi ingoma yakho. Amen. Hallelujah. Uthe umzalwane leyimhlola. Amen. Shuthi alikabi masi. Amen. Uncube yazi mina ngimazi kudala ma. Shuthi esengumngani wami ngathi. Tulebandle. Amen. Asingabangani phela uthiwa close friends ukuthi masibhala amakhombosini emabhukwini. Kuthiwa your best friend mina ngibhala ngaye la ubhala ngaye. Amen. Amen. Soba zalwane kathi limhluphelana. Amen. Siyakwazi ukuthi uncube lo mama kwakhe phela bakasibehlabeni. Kathi manje wayeli ba forced ukuthi behlabele namhlanje. Amen. Right, mina ngaze ngibezwe behlabeni. Hallelujah. So singadlali manje bazalwane isikhathi. Singachithi isikhathi ngento engasebenzile. Lokho siforce ukuthi kahlabeni na vele sikwazi kahlabeni. Amen. Iranda le ngube ngiyakubongisa isibusiso sitholile. Amen. Nge 20 rand le ngikuphelele umama kaThabo. Umama kaThabo nje lo uyithawe nalo. Amen. Ayihlambululile bakhokhela inkosi busisi. Amen. Phela nje. Ngoba mshophela moyo namhlanje. Ayazi uziphemela yini wena? Awuthi siyadlala ngosidlali, nasiyazi ukuthi singadlali moyo. Kulingo. Amen. Amen. Lezwe ngoma makhokhe momo. Amen. Amen. Zalamizo le kopi one particular brand ngizonikele. Tshona le Oscar Zomna. So futhi oui, on a un peu de côté là so Amen. Tu vas dire. Tu vas me faire prendre la Amen. Tu vas dire. Amen. Comme il va aller le poste. Mais c'est dans le news à l'excuse. La foi. Nous sommes pour la voix. Dans ce que paragraphe nous temos so bakuthenjiswa ngesonto ngokhulumela ngayise. Ngoba utawuthenjiswa ukuthi hayi namhlanje uzalungisa. Ngizoma mgobhozo sithonjana. Wandile. Wathi tebo mtyo namhlanje uzalungisa. So ungathembisa abazalwane ngoba ungasayenza nje. Ubalungisele. Kile manje. Ate singithatha ngokuqina. Kile manje mazala. Mina ngakhuluma kahle ngathi izinto zesonto ziyenziwa ngomoya. Andi ngatsho njalo. Atsho njalo naDombola. So manje abenze emoyeni, ngathi ngizahlabela. Ngoba ngifile ukuhlabela beta ngife emoyeni.
ndibuye ngicede ngesinqumo si-8 disilele kwamanye amazana. Bazatani, sifuna ukukhuleka, wale bazatani. Wale bazatani.
Amen. Ngesande mevale bekhona. Lo msebenzi engisebenzayo lo awungenzi lokunye bazali. Abantu babebonani kangisonto. Amen. Lokhu umsebenzi bazali. Ngoba la iSaturday ngabhalwa ngavele la erenkini. Amen. Kodwa ngigcine hambe. Bazali ngikhulekise nami ukuthi uNkulunkulu abe nami. Sasine yebo. Ngiyakuthanda. Amen. Ngiyakhuluma lo mama. Amen. Njobe siyabonga abazalwane. Ibandla lasekhaya likhipha ngemali engane 1,734. Sihlangene lesikhungo 2,100.
nge-5 rand ihamba bazanithule bandleni ikhona igama elingamphathanga kahle bazanithule bandleni noma abanye bangalizwanga kodwa abanye balizwile bazana ngeke nilitsho bazanithule bandleni ma singabantu abadala noma abancane sifanele sisifundise ukukhuluma ngelinye ilanga Abele kule bandini. Xolisa abazalwane ukungaphumelelanga izolo umshumayeli wakhe. Nami ngiphathekile kakhulu. Abele kule bandini. Ukuthi 20 rand nginafikele. 10 rand bazalwane. Phela ngibrekile. Kolifoni Hallelujah. Thula bandela. Basana ngibingelela. Hallelujah. Thula bandela. Amen. Ngazani mesonto nje bandela athangi lesonto. Hallelujah. Thula bandela. Lelo basana nje la siyasabukela. Hallelujah. Thula bandela. Solo basana thula bandela. Abone ngathi khathalela kanje basana asilalanga. Hallelujah. Kodwa uNkulunkulu thula bandela. Siyabonisa umntwana. Hallelujah. Siyabonga alalele abazali. Thula bandela. Uzophila isikhathi eside. Hallelujah. Amen. Hallelujah. I'm your police from my hotel. Amen. Asitanganeni emoyeni, emoyeni, emoyeni. Sitanganeni emoyeni, emoyeni.
Ngicela ukuthi unasineke unasineke isiphiwo sakhe ukuthi bona bafuna besemoyeni phela kithi wayile khona bakithi kuyento yokuthi sibonisane nayo wasingababani asikade namagama masithuli singahlabani la sifuna ukuthi izinto zonke ziyakheke kahle okwesibili okufanele ukuthi sibuyele ukuthi sinanzelele amaphutha esiyayenzayo uma esingenisa abantwana kumbeni ezinkonzweni kumbeni esiyenza nalo msebenzi sihlukanise bazalwane ngibona ngani indoda leyi esihlane ngayo nonkosikazi wayo ngibona ebandleni abayisibonela isho ngibona nje awunjeni kulawo abantwana seke wabusise enkonzweni ngaphandle kwalapho hayi abangekwana wasesontweni yiba ngithi ade ngicela ungalenzi uyisibonele namanye amadoda akho lapha ebandleni yazi ayisibonele kodwa-ke ngibone ngani uma susika nomunye wesithu obusiswayo esingamaziyo kusho lokubona njalo futhi uyakuyazi ukuthi wena uyawuzuhlukanisa noNkulunkulu wakufuze sibe isibonelo ngaphandle kwendoda vele yona esivele isilapha amakhosikazi amabili omunye unkosikazi oyi-1 ukuze unkosikazi loyana aphile kahle akukhulekele kahle kuNkulunkulu lawe umkhulekele kahle kuNkulunkulu ima kuye egameni elihle ngoba kwesinye isikhathi kuba yihlazo ngelintanga uthola lokungani sesiyenza amazaba enkonzweni egameni elihle nje ukuthi bakithi asinanzele ezokenzeleni izinto asebele 2 hayi singabadistate ngababe khona kodwa uma sibusiselo esi3 singamemani bazalwane singamemani sisenza amazaba ngiyabonga amen
26. Amen. Anda malvazan, será linkurekise. Yakura. Será o que linkurekise merai. Amen. Azarwane ngicela sonta lami. Owane abantu laba esikwela basebephumile ebatshele bengene. Uma bengene babhale sizababona. Ngatsho bazalwane. Ngoba phela uma kuwukuthi isivumelwano isivumelwano kufanele sihlale siyisho. Kana ubusisho wakho kambe siphuma sonke kuzabe right. Sikuchiya le class yakho. Akukho right hayi. Lase ngikhulume mana mene ma. Ngengabona umfana lo ungithanyisa ngento. Amen. Ngilanza phayika ufuna usalume. Nemali le bazalwane ngasimusa kwelilila. Uma singena ohluma apho ukuthi 12 isibuyile kodwa ubisi ungasibizeli imuzi. Siyabe vele uma sinyusile kathi siyabe silandela.
nansi imali i-10 kumfalo i-10 umna wami lo utekala mali mana Menthule bandle kuhle kabo kuba labo bhoti ngitengiyagula bazalwane umama lwane ngathuka maye ngambona ngidube lokethela amanzi lo ndoda lo ngihlala laye ngaphaphapha benti bebengenza thola abazalwane begida manje ngabothola lelindebe
ibandla elathi phakathi isike simane ngange-473 njalo sisacela abafundisi bebonge amen. Kube siyabonga sizwe u-anti wayethi 10 minutes bona akuthiwa uyenzele lokho awufezile makufunda ukwenze makuphuma ungapheli. Siyabonga abazalwane umsebenzi obukhona la ihlobo zobe sikhona labazalwane kodwa ndibele kancane benze ekhaya inyanga yonke le sembuya izothi ibandla labomama kuyicala kuNkulunkulu lokhwana. Hayi siyakudlulisa abazalwane kungaphindeki ibandla vele liphathwa ngobaba umama kase liphatha ibandla mase liphatha ibandla liyaphuma la egospelini liyenza amasemthethweni. Siyabonga kujabula hayi mzalwane ukuthi umngane wami omkhulu inkonzo ngibongela akuliwa njalo akulapho elitheni kodwa ngiyeza ukuthi umama lawa sebephezulu kakhulu bebe kuleveli yabo ngithi belo ungancoma ujayive mama zokuthiwa ejayive sekonke siyabonga abomama umsebenzi omuhle la siyabongela kodwa luwenze isilinganiso sani sokukholwa siyabonga amen.
Igazi lika Jesu siyasiphi